ꯁꯤꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯑꯁꯤꯅ ꯂꯥꯁ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯒꯤ ꯃꯈꯥꯅꯤ ꯂꯥꯁ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯇꯣꯃꯤꯛ ꯅꯝꯕꯔ 1 ꯗꯒꯤꯅ 20 ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯑꯦꯇꯣꯃꯤक मास करम पुथोकनी है नैनख्रेको असीगी वीडियो असिदना हौजिक एटॉमिक नंबर 21 दगिना 30 फाउगी एटॉमिक मास से करम तौदना पुथोकनी है मीन्स तुनी हौजिक नैनथोइसे न फर्स्ट एटॉमिक नंबर से सीक्वेंस दे इरकेको एटॉमिक नंबर 21 then 22 23 24 25 26 27 28 29 then last 30 21 the kana laini scandium ko then titanium then 22 the vanadium then chromium then manganese then iron then cobalt then nickel then copper then zinc sini kamai pai shakti bi kraman fekoni kujan shakti bi kraman fekoni kujan sumaina ona sigi atomic number 21 dagina 30 fawgi atomic mass se puthoke haragati koina code number ama sijna batai ko code number to kain haba matamda shini ko code number dati 3 times 4 5 haba code number se shini season noise adubo koina khangadaba amna once atomic number se 20 dagi hengraba adu eba taragati exam do iragasu atomic mass se yamna pigal leba adu sometimes kanana khangni question do da moina printing to the call dana 21 gi above under 30 the level element amagi atomic mass piram da ba thoe khallo au de nang kamaina sijinagani aduna atugi means do atu thiri ni ko aduna sigi 3 times 4 5 aba code number che si sijina ba taraba adu oi ba taragadi 21 dagina 30 4 atomic mass yam line puthokane ko puthopangongane yingchu kamai puthoke do aina sida 3 haibagi sida yengo ko sida aina 3 haibagi 3 hani rage ko 3 haibagi 3 times haiba sida 3 aina 3 first 3 haibagi ai sida 3 rage then times 4 5 hamni sina haji kaino 4 5 si ahum lak haibane ko aduna 3 haibagi 3 re then 4 5 si kya lagi de ahum lak ai sida ahum lagi ke ko 4 5 amuragi re ko then amuksu 4 5 aniragi re then amuksu 4 5 sida ahum lak oirami yung ko sida 3 4 5 amuk lak leire anirak leire ahum lak leire yare ko 3 times 4 5 habagi 3 times 4 5 ahum lak ire then amukka hauraga 3 de amuk ibiro 3 then 5 5 hapiro ko anati 4 5 nati 5 5 oina 3 times 4 5 then last 3 5 5 once sigi code number ji khangaba adu oiba taragadi atomic mass yam lai puthopang ngamne kamaina puthokani ko sigi atomic number singje sida 2 9 2 tawbiro sab 2 9 2 tawbira matungda ngasagi code number ma kai tinchilo adu oiba taragadi corresponding element to gi atomic mass phangane suppose example oin harabata scandium gi atomic number kya no 21 calcium gi atomic number 21 ni ko ausida 2 times tawbiro kya ta yodi 42 42 si tara matungda magi code number tinchilo 3 odi kya ta ni 45 ta ne ai ko aduna scandium ge atomic mass kya ta ni 45 sab manana titanium gi atomic number 22 ni sigi 2 times kya laini 44 44 to the 14 chimba taragadi atomic mass kya ta ni 48 yare ko then vanadium gi atomic number 23 23 gi 2 times kya no 46 46 to the 5 tin chilo di kya ta ni 51 sina magi atomic mass oigane then chromium gi atomic number kya no 24 24 into 2 kya no
48 to 4 ong tin chalo odi kya tarani 52 duna chromium ge atomic mass oigane then manganese ke atomic number 25 ne so 25 into 2 kya tare 50 plus 5 55 thagane amna 55 shina manganese ke atomic mass oirani then iron gi atomic number 26 so 26 into 2 kya tare 52 then sigi plus 4 shima kya tarne odi 56 thagane yare ko aduga cobalt ki oina atomic number kya no 27 so 27 into 2 kya tare 54 ka 5 ka di 59 tarane yare ko then nickel ki atomic number kya no 28 into 2 di kya no 56 to the plus 3 sigi plus 3 si yet to kya tare adusu 59 then copper ki atomic number 29 into 2 kya tare 58 plus 5 di kya tani 63 then zinc ki atomic number kya no 30 into 2 kya tare 60 plus 5 di 65 ana nang sita ki kari khange koina atomic mass se kana gi oina nickel ga cobalt ka nickel ka di atomic mass manare si khange siga di atomic mass manare sumain tawdana sigi 3 times 4 5 have a code number si khangba taraga di atomic number 21 dagina 30 volt ki element singi atomic mass yam laina puthopang ngone ko sigi di mata se loisila thank you